I'm a better, ya better. I'm a babbler, but me bengare method. Kubere kachibare, that's fine. But be no jere. You jere what we get. So me bengare around the thought, military Kajun Sudan. Kor ayo buzz aji. But at no no advice, Kakon Mori. Kakon Mori, the Kajun Indian mostly. Going in the German, like my own self, my own views in Malay. Kurumo is loading, like really loading. Okay? We have to take it real serious. Chol Janyan Mongekun Konawan in Nori, Kajun beans. War is really loading. Loading ko road gije. Enkareo. Ko me yale genocide la togano. The way ya muineje organize. Genocide will happen. Canada wadi ampal nyonto to wajuito. Because the truth must be there. Miller wrote that the war is reloading. Like reload. Every war. But Miller wrote him. Every state be not. Our war but take a jungle states. Or somewhere else. We have to engage each other. Every corner. Especially government too. Especially government too. Because you material continue on it, that way can. Dak lor dak way no riken bantu me ya doy mai cia ler doy mai cia me yani doy mai cia panya ja doy mai angen kwalo no kamo ko joko ye bere at kon koru cha korgor chan ba kun nang ba kan pe me ba o bda ken for the mochago every state headquarters I'd recommend. Like me ye doing my laro Edward. Banga Edward, chu kai tem libi, come libi mokawuna dia lizo, tem major jigulu. Chijan matara junubin. Ten do nudin major kijimi tag, jugur blenath. Kone me allo junubin dia. Makule mo de jolul koro ak en konen talia gur o kamilia de gur win min tidwal kalia so weje chone kurundi inade waka de zu ano no bantiu waka no ka makal amaka taram do jamai e mume amaka do mayo ka ji ayo di altaga pemo e mu adu jamajo ma de je bita bunte makal de kwal nang jube Elengu. Bentiu me adroje majelengu. Me denje nje bentiu. Kwal nang ne wanang ju ewa boro gang. Ambure gang junub keliu. Ewa alil kin gang rodi na boro. Ewa alil kin gang ambur. Rake ngomot ke media. Kane ngai ngwa ken likena del ngai ngon. To ni ke bur ken ngai ngwa ken. Oh, John Grant call our do that mean the whole society is smarter than them? Than everybody else? No. I doubt that I mean I doubt that. Ko kana tin right media kan jam ponkin. Ay yawo shoni kan jambor. Ko jambor e ko ngwa kare take din. Rara kan ngom ngodo wal wuliya bi mi ko yakona. Kala he je kan ya de kan nothing. So, goign go kurume enkara. Pachua be adun be palpinji ayo te ka bantiu. Oh, ya la mu kan mu china binyen. China nyi mu do do. Mi do jora le mu. No we abi nji bantiu.
ate ga le sha ko bi ye kon ji beti ro da ya bi ye ngun ma zina de nago mina nago de le mu mo we ha bien ji beti o par ka ye ko na ye kon ji beti ro ran kon ore kan na le len wo ye gun ro ken ngun la re ko men na le len ba kan na wa wo ye no ro ken ngun ya ngun na ro ra kon ji beti jang beti o kan no ro beti na ro dan ko akere me en kur me taf ba nga yanga mu gur koro ka ba nga gur cham je yin la no no gwa be kun cham bo lai e follow we gwan through bana kan hay this time this is the end of it me jibati yin gar biti ya do naru ya lenga bi de ko ro kon do ko cha gor ba ko kon ya gor ko mu yel mor ci gor bu kur ngabi te do ko ci gor bu kur ko okay mi yu gor kur ko ci lay duwal o yara man kume kati muta ji ayo na wal te mu le yel mor je ka ayo ka jin gudo ti ka ayo na wat and then you corbin oh yara mar yara wo yo amo nga chama mo hinchi muta le lumo kamu jela na walo chara rayo o muy kurun bi kay la o le kayra hera mari asfele waye ko kirman ngod waye ngod waye jindo amati yelu te le mu jin te am lingi may dual chu na ngom hoya kayra la do gare la dual ba ba nga ye mu cham la fizro ko ro adu di do to do ngayo ye ko do lo mon ye ro hizu ko ade simple bar kur ma chore no ngal konje wa de isteni yani isteni ko ya ma do kwalo no bina bi ye ka jongle benjen njen gwa kur ko chade ko ade ni na yo konje ayo kan tina ma securities thing they know mul rawdam bar boro ene ne ko la re kan ina nyi chana bi ye chana nak alia chagwa o lia ye wa ngere ji alia mu chagwa karamo mo no je bi nguli wo what's the difference there so right me la re ye especially in Jinubin dial ramlin tung noron be olin karamlin to billion be ba to je kur Junub Sudan our every corner every counties every state especially the states towns like they're not getting up. They're gearing up. They bring the armies from different states. Send away and kule malkane motor ambe doy mai. And he allergy kaya ga doy doy. Kenen. Kona if the threat come like that, and you can't kill you native you can native work you but chabil wotin but yelumba ngo don ka malkan by wang kelu enya ter ka jo himde tin ke kutsum matino but cha agole na wanang jube ko agole yana nganang jube ko yerma pe mo ya do tira ma tira nan ga tineden madina madega threat kur my atarge ko this one I seen it for a long time like you pay kelvin adel bit aruna ito waka demaru and then be naked when you use no and I say that's a weakness come live in me ala male dago ina yizu mentu but you tan point pine go ne ba lile ngodon point ba liu tan kan gar bantio palo chi nga ngot ko chi nga ngot chi ya den kuma ye lelin ko in setti ko dang ti nanga ne te bur mo protect de protect ne bantu ken yilkin ka bantu de protect lil ken bantu ko kur bantu o ye bantu jang bantu ko nur bantu te jang bantu ba nang ni je bur no ba kan lile ka bantu tela time ma balo chole gare wure boro wure kurmu dinma wona ma
tena ma kal kulmen ati na gad bulkan dia te du tore iliet ko ya ko ayre dit deu kan me bantu dien ke ma yom dien ne wana mo de rai ma tu bina da ho ai te mo la ke te mo liep ke te dok fe lilin ke nyon me ko ni ya kaira ko ni ne kurgur bilil kun woni biya woni bilil kun ni dok kan lil ken jona ya kurgur bilil woni kamu baba dok dialo jinne dang ne wolboro te yu kaira ya lilin mar ta keri group e we dok dialo no chodi ngar ka kan lun ka ba ho ya dok don dina de tudu nandi de la ne wolboro ka ta keri yella min tetine won ma de wu mete dok gen dok bana lil kon ngo son dok rodan jan dok ken jang mur ba min jan dok ken no dok ban ngata lilan ken laranan ko tira gar dok mbal nanga wa kur ka whatever whatever juba wa protect ngata lilan wana me ke rai lere dan me ko rai me chi rai mi dit gur